Паян шеш пельмеші яджелі шамрыксен театринче сагырвынды хырмеш сезон губынать. Пулдарулық шулдалыге онышлы иртнине палырдашы сцены стызем. Шактапхырда театр сцена жине шиде спектакль гыларна. Візімбе пәчаға жазынжен бұшласа шиден незем дарана хилердсе тұткынлама бұлдарна. Унзыр бұшне тірлі фестивалер терзе үттідір ғадуқса жүрені. Шак сезонра эбир иги бызык фестиваль иртерме булдардымыр. Выл адылжи юмахе шичимыш фестиваль иртре, тада аджа-быча фестивале авансцена ултымыш худ иртре. Артисем пирен гастрозембе духса жүреріш район зене, регион зене, тада бызык хула зенеде. Киров хулы нешітме булдардыш, Екатеринбурга да шитсе келдіш. Тада кейда фестивале Калмык республик нешітсе келме тур болышы. Паян вара кураган зене юхма миши хайлавы дырықлартына кукук күшілі спектакльге дейд. Унын режиссері Россия Федерациян тада Калмык республикен искусствозен давадивешлі деятелі Борис Манджиев. Кудрамына автор иртне әмір вәжінжек ширна. Әшпуш варшывығы тінчі бұрны шасын ласа, тыван дырықпасы бұлашны шинжы бине кыдардать. Кірхи жулшы бек тінчі дырық вәшсе жүрегене каялла давранзан мәнге дейтха. Кукук күшілі Шамрогырова тыван халық шинжен жұтлама. Хамырын хақлық сене упраза бұрынма віріндейд. Шавынбада спектакльде чываш поэзиебе фольклорнеде пызык тимлі хуйырна. Шамрыксын театрын сағырвынды қырмыш тапқырне хубаган спектакль паян вунса кірзегетте водыр минутра бұшланать. Чываш енгіларым вали Алексей Енейкин, Николай Семенов.